emakhosini Qamaku Lesedi Lekhanya umme Onika umhlambululi singamabutho sithi akukhanye. Please don't forget to like and subscribe ne. Umme Onika uzokhuluma ngama horoscopes and yini zodiac signs nizibiza njalo. Yes, the spiritual portal you open as you growing up is very important. Ukuthi uzicheck. Yes, nami bengiyibukela daily ngilalela kuma YouTube, kuma social media. Ngike ngaba nalothando lwawo ama horoscopes abelungu basiphethe ngempela. Uthi mawulala uvuka ubheke, and now when it comes to emathongweni siyabakwatisa ulaka lwabo liba likhulu cause namhlanje umuntu watshelwa ukuthi bayibizani i-element yakhe ithi uyi earth, and then uzophila ngezinto ze earth ne what nesporofito sani sama zodiac signs la wenu. And now if for example you are a Capricorn, it describe her like this, well emathongweni solo kuyiphikisa. I mean angeke uzobekwa ube proud ukuthi ithi star sign sakho you are what aggressive awufuni wena uthathi anything from kumuntu. No. Ngokamoya le character le abakuphe yona ama zodiac signs lawo iyaguqula uzokwazi ukuthi uphile nga all the elements. Uyangizwa ngathi nizongibhemisa isnafe ne ngithi four elements lawa awongamelwe yini ile 4 seasons. Sama uphila kanjani? Kunabantu namhlanje abazilimaza spiritually bathi heish makuyisama mina yazi mina ilanga ngibamnyama. Isikhathi sokufutha mawube wena ikenza mnyama ilanga likenza utswafe yonke lento nifakelwe ni programmed. Winter nginesigulo esinje winter, why kwamele niziprogramme? While emathongweni iya drainer out yonke leyo information emathongweni. Mina bengazi ke abelaphi bendabuko abaprofeti bazokutshela ukuthi wasemanzini. Ayibo kanjani ibizwani lonto bonke sonke singabamanzi, sonke siyaganda la umhlabo emhlabeni enhlabathini. I meant to say sonke kwamele ilanga likhona ukuthi lifinyelele kuthina. So ngiyaqakeka umlilo siyawusebenzisa, so you will never survive uma umuntu wamanzi. Kushuthi uyohlala uchokeka njalo. Sengiyaveza ke lo mfihlo nina kuthiwa anina iron, bhekani spiritual. Yekelani ukuthatha yonke information eniphiwe umlungu. Angithi nake siyivezile indaba zamakhandlela. Umlungu ufike washaya information enje wasidukisa. So ngukubuyisela lapho kwamele ukhona ukuphila kwi4 seasons. Ingakho sithi amabutho as a family in one shelter, under one shelter. Kunomalume kukuqala kubo gogo nabokhokho, kube gogo mama baba malume, you know, nasemathongweni kunjalo, nasedlozini kunjalo. So kukhona lo owafa winter, osebenza kakhulu winter. Khona lo owafela emanzini. Ngithi akekho umuntu ongenamuntu wakubo owafa kabuhlungu noma obathini owayenza intwembi. Nonke ninawo bonke labo bantu labo. So yingakho isibuyisela ngapha ethongweni, isibuyisela ngapha emsamweni ngoba akekho omunye esinye spirit esingaphila kuwena ngaphandle kwe spirit sakini, ngaphandle kwe spirit sakini.
So we need ukuthi manje sisuke ku that information yamazoidiac signs, horoscopes, and also nokuzisho ukuthi mina wena ubelonga kweyiphi element. I-portal esiyivulayo kuma horoscopes siyazilimaza, ingakho niba easy ukuthi ni attract abobumnyama, meaning the dark kingdom, ifuna nina eniphethe ama informations anjalo. Ingakho labe laphi laba bakhulayo laba bo 2K bazokutshela nge angel number mangasi angel number kube ukuthi I dragon angel isho ukuthini. Singabantu abamnyama ngayisho ukuthi namhlanje manizobona lion cat family, lion, leopard, amakhosi lawo mazo solo kuwaphupha into bekufanele ngabe umuzi nomuzi unawo ngenxa yesimo esani sokuthi kini nonke likhona ikhosi elizozaleka kungazange kube nobukhosi ngoba liyikhosi la kuloyo muzi loyo. Namhlanje ingakho si believe ukuthi umfundisi will do miracle for you and your home. Ingakho si believe ukuthi inyanga belaphi bendabuko they will do miracle, never khohlwa. We just give the right information and wayenza ngendlela right izinto zizokhanya, but it doesn't make me a higher power ukuthi ngine power, no. Oseka itholile information, oseka phiwe lawo mandla ukuthi ayenze lokho, it doesn't mean ukuthi uNkulunkulu wakho. So uma ngibuyela kule portal engikhuluma ngayo yama horoscopes, yekelani uzozidida uzolimala, amanga wonke lawo I programmed whatever session ozobe ukuyo ngaleso sikhathi ezokulimaza mase kufanele uye ngale ngoba there's time for everything. Ngasho ngathi ningaboni abantu bazula kanje ukuthi ungene inkonzo ezi10 wa change indumba wa change inkonzo, that's not for you to judge. Ingakho ngimangala umuntu makathi repent, awunayo iauthority, awuphiwanga amandla ayo, ufihlo kuthize for you to say that. Wonke umuntu kwamele experience whatever so that masekaba na 60. Mina la umoya ngakhulisela kona ngakhulisela khona kwathiwa umfundisi umuntu over 60. You know why? Sekukuningi akufundile, so yingakho bambeka kwiposition yokubufundisi ngoba sekazi kakhulu ngidlulisa laba bakhulayo, unlike laba fundisi benu enifuna ukuthi bashumayele amanga, the young ones. Umuntu akaka experience ubuhlungu bomhlaba, but indaba ayikho lapho. You need to survive emanzini, emlilweni, kusani, kuzo zonke. You need to survive. Makuyisama, you know ukuthi manje ngihleli na. You know, angithi niyabona ke abantu bakamoya baneyingubo ezi different, so abantu ba confused. There's a lot to learn ngapha while nokunibizi ngama horoscopes angeke nenzele nix, ngeke. So shiya phansi uzohlakanipha ngokamoya. So ngapha masibheke emathongweni kuningi, bona beza nje sicu saba ama spirits akho ngoba uma bakuphe ibhayili green, what if li survive a winter lelo wena ubhizi ngalo sama? Maybe mawuya esishisweni ulight umlilo wakho uya ngejazi li wrong, uyabona ukuthi kuningi kufanele nikufunde. We do have isikolo sikamoya to learn all of this, ama bad habits ayenza ukuthi ningafinyeleli kwa spiritual world. Yes, kwamele we need to lose some in order to gain some. Abanye yes umuthi une power yayo, isiwasho sine power yayo, and also nomkhuleko une power yawo, kodwa your energy it's very important ukuthi ifike yenzeni kulo muthi, kuleso siwasho, kulo mkhuleko, kulo mphahlo. Emakhosini akuyokhanya. Please don't forget to like and subscribe.